Bwana sifiwe sana. Haleluya. Bwana sifiwe. Haleluya. Nezererwa amateraniro. Reka abari kumwe n'abageni ababwire bigire hafi. Reka turirimbe indirimbo twese tunezerewe kandi duhagurutse y'igisimba. Ariko twishime kuko turi mu materaniro.
asifiwe sana. Sinzi nimba abageni bari hafi, baracari kure, ubabwire bihute cyane. Reka badusubize birindi rimwe mu gihe tubitegereje. Manuka twese twishime, ababishoboye bahaguruke. Samani hallelujah. Hallelujah. Tuzamure dati cyubahiro. Hallelujah. Hallelujah. Abantu bishimiye ubukwe tuzamure Imana cyubahiro. Samani hallelujah. Ubukwe bwishimirwa n'abantu bose. Turangada ukwaho kose. Bwana Dr. Turangada ukwaho kose. Timba, tika. Abageni tibarahake. Ukwe gukora magasukura marutamba kutata.
sana. Amen. Abanezero tuzamurese icyubahiro. Hallelujah. Ubukwe ni ukunezererwa. Yego. Ntihagira abantu wenda baza kwifata. Ikiranga ubukwe ni umunezero. Ndabona ubukwe ahageze. Yego. Reka batwinjirize umukwe. Adusubirizemo iyo njana hanyuma muje kubanza. Ndio transport bazamuka. Zamuka. Vai non le farò preparare. Pakita sesta la torre di Maria. umugeni yamwigize hafi nawe yishira yashimigise
ihagaze turarike aposo igira imbere hanyuma ashima Imana ndetse yerekana Imana gahunda y'umunsi ikareba. Imana yo kwizerwa no kwiringirwa, Imana yo gupfukamirwa n'amahanga yose mu isi. Reka tuvuge imbaraga no gukomera kwawe Data kubw'uyu munsi mwiza, umunsi ugeretse ubukwe bw'abana bacu mu izina ryawe Mana. Nibwo wabwiye Aburahamu nzaguha Data, weretse ababyeyi umugisha uhonoka ibiri wabo. Data, reka umugisha wamanuke muri uyu munsi ubane natwe mu byo tugiye gukora uyu munsi. Mwami Imana yacu maze kurema Adamu, waravuze ngo si byiza ko Adamu aba wenyine, muremera umufasha umukwiye. Mwami Imana yacu, aba bana bacu uyu munsi bagiye guhuzwa n'umugore n'umugabo. Umugisha wawe ubizemo mu izina ryawe Mwami. Utubere Imana, tubone ukuboko kwawe, tubone imbaraga zawe. Turagushima twitera hejuru, tugushima tuvuga gukomera kwawe. Niba ushobora amasezerano wasezeranije ababyeyi b'aba bana, mu izina ryawe Mwami Imana yacu nawe ubikorerwa hose. Indirimbo zirimbirwa, amasengesho asengerwa, ndetse n'umushumba uza guhaguruka guhesha umugisha abana. Data, ariko umugisha w'Uwiteka urahanga muri izi ntebe zicara aha, haba hari n'intebe yawe. Nitwicare twenyine Mwami, turakuraritse muze wicarane natwe, twicare twenyine twawe, ariko twicaranye nawe zose bizaza mu buryo. Ni mu mbaraga zawe tubisabye Yesu wacu, amen. Komera Imana amashyi menshi cyane, musubire mu byicaro. Mwongere Imana amashyi menshi cyane. Barakoze cyane abakozi b'Imana ku mwanya barangije kumenya n'ubuvuzi. Murihangana, isare yabaye ntoya ariko abahagaze bakomeza mwihangane. Abantu batoya bicaye mu muco baze gukubisa abantu bakuru bahagaze. Umuntu muto wicaye abise umuntu mukuru kugira ngo bashe kwicara. Bwana sifiwe sana. Munikize. Bwana sifiwe. Bwana sifiwe. Mwikirize nizo byiza kabisa. Amasaha yatugendanye cyane. Kuva gahunda ya mugitondo ni gahunda nabwo amasaha nayo ariko turagerageza uko bishobotse kose kugira ngo za gahunda zose ziteganyijwe kugira ngo zibashe kugerwaho. Twihuse rero turabakiriye abamaze kugera hano muri iki cyicaro cyiza twateguriwe, duhereye ku itorero rya Moriah Church, aho bari hose, abakozi bose, abashumba ndetse n'abayoborwa. Turabakira Imana ibahe umugisha mwinshi cyane. Reka mwikomere Imana amashyi menshi cyane. Mwagize neza. Turaza kubasaba kugira ngo nituvuga ngo mukomere Imana amashyi muza muyakoba. Nanone kandi turi kumwe n'itorero rya Covenant ryaduhekeye ryazanye umugeni, abayoborwa ndetse n'abayobozi mu byicaro bicayemo bose turabakiriye. Imana ibahe umugisha mwinshi cyane. Reka tubakomere Imana amashyi menshi cyane. Bagize neza. Nanone kandi twakiriye umuryango w'abagorora ariwo wateguye iki cyicaro, ndetse n'umuryango wa Mfizi aho bari hose